Katna yat kesengi kitrai ki babu ikitrok kamai kumju kinong nyak trok kilawan syakmat ban penpawi ke jing syak thombor ha kinong ap kherdop ki balum khajana namar ke jing odor ke bala palat put dang ha kene kata yo ke kenhun jung kitrai trok bat kinong nyak kila that madan biang ye ke jing le don bor jung kinong ap kherdop ha ka we ke jaka ha kene kari lum kasi Kini kita khot jangka kenhun kitrai bat kinonya truk ke bahapok kalama jangka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association ke bidang RTO mensyuai ke lepen pau ke jing ahlur ke jing dan bon palat ki kherdop lum khajana hakeleng ki surok ha kejela ha ke baga jing siu ru kalong ke bahaya ha ke arpu frat trek wiayong mentaka senam arajar arpu ar kelawan ne kenduk biang ni kinong pathai kubor hasilong press club bani thu alor ke jing syak thombor we unong nya truk ha ke we ke kherdop lum khajana ke belong bagadai ke jong ke hima nong klau ke badan ha ke snong lat meri manai unong nya truk ubala syak thombor ha kinong lum khajana ha ke kherdop de uba John Richards Imli ubala kentat ban siu tam ke pisah ke budi ban siu ars pa tengka ndrei lepen bori u ban siu saus pa tengka Nagajing kentat bansiu kini kepisah ke basau sepak tengka uli itu bagi nong ap kherdop akan kejaka ki bala syong shit kau yang kila kawang do mau bad let day ha ke benta jong klik ju hadu bu nemen saujur ki dkhot jong ne kan huan kli thu ru ba kila pan jing pencai nagatnat road transport and highways hato ka aibor ne em ke sarkar jela yaki autonomous district council bad ki hima banbu kherdop lum khajna ha ke baga jubab ke balayo kalong ba om shimla aibor banbu ki kherdop lum khajna ha ki surok ba national highway ha ke por papai hate halat miri ti ilapan yang ka bagiet tinggal ai ka bagiet nomor kadai hajung sang ila shim si una no kasen tersan spa si una no kasen ten da poe hate nga ai arspa nomor ngide ka jing siu jungi hato kadai be arspa rebriu shim kabu pan saus pa tingi nyim aire te ka saus pa te dawan stu kinong pas kali oh to ka gel akut barakot ndon kam syura ban siu tingi ru ayat be chakmat kali lalai chakmat barakot bun bagi dampar kitrok kit siap kit mau la fun yang kiong nai siu rah no geru ayat be chakmat tengah ta kamit pat ngalai yang tengah siu syura to bagiet arspa ki meh tre pan be saus pa atat klai bu ai atat ki brewa abgiet tu te marsen lek nga chakmat daw mau ki tam tu mo len badan harut surak ti kawang kan tengah ara ka yet na sai driver tamba pai be to ka yet wan be daw mau na klik tena tu nga khamte brus ra de be mau na klik te hadin tu kali terra be skarro sonen bok baka skam to kanro dam skam to kanro te belajar yu to met te bra te lek na tu pat ki wan tu men jonga tu men akmi para phone police na kan te marsen phone police tu ki wan police te hadin tu apa sa get ngala lek om sa get te ki pajba te la bangam ban shop be tu ba get na tu tambang sa ra tengok na shop ra syaka kan sudah ketien te hadin tu wan pulet kan te por te wan ro pulet ora yang sibil te da ara sibil pat atena sibil na merang te ki pha biang sha woodland ki hable city scan te da ora city scan pat pois te ki bat no kan thap thie steo ste bakane klik kala fraction spot bala laksnam tai Teke ike balong very serious ngi ha ketu ka hadir mingi ai tu ka press conference mental RTO ngi ba nakaliang juga district council ka koong ba kum kimdon kum kita ki illegal gates ki ba collect kita ki pisah lani ki ba krong pisah hendai kat kum ka jing thu jing ini bere kita ki illegal gates kita ki gate pios ngau na ketin ku jing i ong ba hajaka ban si or spa ki pan be sau spa te kemut ka long overburden mo kala long kum ka extortion kini kalau long ke extortion nomor babelai ya ketu ka pisah bagi ong ban siu tang arspa ru di penbor ban siu sospa kata ru kumbi itu ini mentan ya ong ba bat kata kejing buat kejing berngem kim kila long lawless hadu kata bagi mendon kim long syu banyak keren ru ke ba kim salia syu ban shim wat ya kejing im jung beri ru la tadi ban shim teke ke ba nakaliang jung ngilai i nomor ngi ba nakaliang juga district council ka ong ba ngidi ban wanra ki proof ki evidence ni ki ban pensisai kita kejing ong kejungi menta ke di ko bangi wanra menta kala long clear enough ba ka evidence ba ka dei kata ka extortion hapo kini ki national highway kata ka pemut ba kini ki toll gate ki bakrong ini pisah kila bendi ki check gate dan kila bendi ki toll gate ande kata ka extortion ka dei bet te nomor ba kini ki gate kumbangi la pen yatu tu ki press conference ki berim bangi ong ba ki dei bet ki balaran de district council bat kini ki hima ki traditional institutions dan ki traditional head ki ba operate gitu ki toll gate te ko ke banga kwa man ong ni hatu ka press conference ki berim ngaklem pat pen bena ba nakaliang jo ngaru ngaklem shim
ngaklim ngala le ke badon kam ngala tho sport Delhi she Ministry of Road Transport and Highways ngala tho hang tu ngong ba hatu ka central government ka Ministry of Road Transport and Highways ka INM kata ka board ki district council leni yakini ki ya ka state government bikin set up yakini ki toll gate leni ki check gate bakin lumpisa hande ka reply ka bawan na po Delhi lengba na po Dwarka ka bopay kita ka yakani ka ka baide begini ki iyu kong ba kim shimla ai kanu ka board ya ke state government dan ni ginu ki traditional institution bikin set up ni kita ki gate check krong pisah ba kumta ter ke ai ko baki ai ba ka na ministry ka ai ba ka direction bikin lak ban bu tai ki simple amenities let's say kum kini ki fuel station kini ki cak ki petrol pump ki lak ban bu ki cak bam ki lak ban bu kini ki subuh let's say ki first aid dan ni kini ki toll kini ki phone booth kita ki baki lak ban bu Henry ban bu by gini ki toll gate dan ni gini ki check gate ban krong pisah ban pan pisah niki kali ke bayat kemut ba kamdon kum kata te nakaliang kujungki jo Ministry of Road Transport kala tho senga ngalak ban ai kopi pi ka tho kum ni ko ong ba ya kani ki issue kan ai ko order che kini ka district administration but ik state government ba kimdei ban obstruct lani kimdei ban betut ya ka lek kawan jongki kali ki badai ban yai baik ki passenger kimdei ban syakta kinong yak kali kimdei ban syakta but kinom syakta kinu kini ngalayo naka daka jing thot po Delhi ke bang alak ban IP ba kalong proof enough ba kini ki toll gate ba kini ki check gate kilong illegal but kimdei ru ka kamdei ru bikin don po ki national highway hende kum bakalong bentang i ba kan ka jingyat jong gini ki nongkrong pisah kala nang jur na kapor ba ngilai kini kila long proof enough ba habam siwi ko pisah sya le da kapor sya kawang mau sya pen mensau te let's say kani ka datang ka way na ki example ki bangila ban ai hende ka lak ban ki bubun ki baja po lenti hende ki menut ban wan chinis